Sanibonani guys, how are you guys? Welcome back to my channel. Ababuya kaningi ngiyabonga shem. Ngiyabonga for the love and support. Ngicela ukuthi nicontrol ne leboheleli advertisement. Ngiyazi ukuthi ziyabhora especially if indaba vele ibajuicy. Ziyabhora but bukelani ukuthi ngikhona ukubhadala nami Wi-Fi ngize la every day. Niyabona? So sanibonani nina. Ngibhalela ke umama ke manje umama uyangibhalela uAstrosi dilusikile boneng. Dilusikile boneng. Angazi ngeke ngife ngakakhuluma ngeke ngife ngakakhuluma ngimhlole ngibonile or Ashozi yazi ukuhlupheka inhlupheko izokufaka ezintweni ezithusayo and uzomangala ukuthi bohlaleleni sonke lesikhathi because of olebelethi chalete are chalete imali impande yesono juzu ngokutshela usisi uthi Ashozi mina bengisihlalele ekhaya ngingasebenzi bengasebenzeli bengumuntu ozele esontweni bengithanda vele isonto Kile mothwalela ngirekeng hayi kube nomunye usisi unginvite esontweni lakhe la ko Dropom ngitshela ukuthi hayi man mamsibe asame esontweni lase ko Dropom mokikerekeng kodeng mibazokuthandazele ube ne like na uthola umsebenzi hayi vele ngingali because of like Sunday vele langa lami lesonto ngiyapheka ngesontweni uthi hayi ngingali vele ngivume athi no ngizophila ngipick up ke sihambi uthi hayi ngigeze awushozi hayi afike vele usisi sothi usisi sonto vele angilanda usisonto vele angilande makangilanda la vele sihambe sifike vele ibandleni uthi ibandla lakhe vele linkulu isibandla linkulu or awushozi mawibandla linkulu ibandla labantu laba baso yabona uthi ibandla labantu abanjalo but umix unabantu abamnyama vele uthi vele kumix hayi sikhonze awushozi sikhonze kube mnandi vele uthi after church kube ukuthi vele bathi abafuna uzokuthandazelwa phambili like you can come yabona ba announce before ibandla liphuma ukuthi if ufuna umkhuleko remain seated abanye abahamba then cotala uze phambili sizokuthandazela alright also because of ngihluphekile ngomzali nginabantwana yena ngisebenzi yabona so like ngibatla mmereko kapele lemoya uthi hayi ngihambe ke ngiphambili uthi mangifela lapha bangibuza ukuthi ngifuna ukuthandazela ungani like what's ba concentrate ka engo abantu raphelela uthi ngibatshela ukuthi angisebenzi ngidinga umsebenzi I'm so desperate for umsebenzi so ngicela bangikhulekisa ukuthi ngithola umsebenzi hayi uthi vele lo mlungu lo bekumlungu vele lo umuntu osifazana nendoda uthi hayi vele bangibeka izandla vele bangithandazele ngicede uthi lo mlungu lomunye angikwazi athi una experience ke wasebenza kuphi like in case if sithola umuntu ofuna umuntu wabona sikhona ukunceda amasini hayi uthi ngibatshela ukuthi mina vele ngifuna umsebenzi osemakhishini like I'm a cleaner ngabhekana nabantwana yabona anginankinga nalokho uthi hayi umlungu angabe nenkinga uthi akhiphe i-notepad yabona akhiphe athi bhala igama lakho la nama number phone ukuthi uhlala kuphi and if thola someone ofuna umuntu then they will contact you which okay no problem awushozike ngwaledi contact jaka mo booking vele uthi baninga vele abantu ababhalile nama experience babhale nani ukuthi bazosebenza ukwenzana uthi nami ngibhala igama lami nesibongo nama number side ngibakuthi clean uthi hayi okay hayi kube ukuthi vele ngiyazibelela okushini hayi ngicedelela ukupheka ngisihlalela awushozibile bethi kataba hayi uthi viki yadlule viki we2 yabo 3 receiver i-call uthi bangibuza ukuthi sikhuluma no lady Sphere in na uthi hayi vele ngivume bangitshela ukuthi no sicela ukuthi uze esontweni kunokusamana ofuna umuntu ongamklinela so uthi ufuna umuntu and umcela ukumbona today are you available ukuthi ungeza na or awushozi ngithi he say no more ngeza uthi vele bengakagezanga uthi ngishaya mathashap ngithi mathashap indaweni ezimportant ngigcoke ngithi taxi ngikhombe khona esontweni eDropini uthi hayi mangifika vele lapha ngithola ukuthi vele ungimele vele lo baba la uthi mangifika vele hayi vele ngibatshela ukuthi yimi umamsibiya yimi leti Sphere mangifonelile bathingise la uthi hayi vele bangivulile bathi hayi ngena ke uthi ngihlala lo baba vele angibuza ukuthi ngakhona uklina inabazithu eja ngivume awushozi lo muntu lo like like baba beza ukuthi ama elders webandla yabona lo mlungu lo yabona sothi umlungu sothi ubani sizothi umlungu
angizothi umlungu JP uthi hayi uJP vele ambuza ukuthi uyakhona ucleaner uright ungasebenza 5 days a week and then ube off ngama-weekend uthi hey uthi Josine ngasakhuluma izinto eziningi ngithi everything ngiright wona ngitshela ukuthi ngisesikhathi bani kusasa even now singahamba sosebenza uthi hayi umlungu athi okay no problem ambhalile i-address athi kusasa iza la 7 AM sharp uba nosegedini kwami or awushozile following day azange ngifuna ukujikajika ngenze uthi ngavuka 8 by 22/7 ngisele ngisegedini nanomlungu ngebhaza ngithi thatha simuleti yabona uthi hayi vele angivulele vele sengithitus uJP ngabe ngithi uTitus vele sengimikisa amagama yabona uthi uJP vele angivulela or awushoze vele like la hlala khona it's a beautiful house or awushoze indlu enhle uthi indlu enhle or awushoze awutsena khona le cross iphambano everywhere every room kunephambano or awushoze into engimangazayo nanoma kunephambano like khona le nepe like una le nepe tja morena Jesu una le nepe tja ga tebele sathani uthi yazi imix masala kule ya indlu uthi onke amaboda bapende ngered ngaphakathi onke amaboda kured or awushoze ekamreni ka JP amaboda wakhona wapende ngeblack uhabutse indlu like red and black inside but ngaphakathi it's very light angeke uzucabanga ukuthi ngaphakathi ku very dark hayi or awushoze ngabe nenkinga angishowe around phela iroom yakhe ima-guest room wakhe angikhombisa i-study uthi angikhombise yonke indawo vele like lobona like mawucala umsebenzi ngisho bazokukhombisa everything kumele ukuthi uyenze uthi hayi vele angikhombi vele angitshele kahle uthi ayithasa ukuthi mina lana kwami inyama ered i-beef ayidliwa don't ever anoma ungajabula kanjani uze nebheka uze nenyama uze nesteak lana kwami azingende lezo zinto lana we eat only chicken nefish sometimes nepork but lokunye red meat ayidliwa kwami urashozi ngingabuza ukuthi why uthi ngisesemusha phela ngisho mina I'm just appreciating ukuthi ngithola umsebenzi hayi uthi no problem awushozi hayi ngiqaleke kabi ngiyaklina or awushozi banubona like ngibisa ini umetana yini umjeke yini ngeEnglish lama clay pots lawa yabona uthi unawo ama clay pots amaningi umlungu ne uthi ngizibuza ukanti like udirangani lotse yabona uthi unawo and agcwele like i-ash yabona uthi ngingabuzi awushozi ngiclean uthi ngimbuza ukuthi lama clay pots ngiwaclean na because ngibona nomlotha angitshela ukuthi no lama clay pots fanele ukuthi ngibala amalanga after 7 days ngiyawaclean ngoba ngicela ufika namuhla kusese day 3 so ngingawatouch just move them around clean la bayakhona and then uzibuselela uzithole khona no problem also nengcondo lokuthi abelungu izinto zesnacks abazenzi especially when coming to witchcraft or kesana le bekina le mentality or angicabangi because umuntu lo like he's an elder ebandleni like abantu abathanazela abantu kulobona like angicabangi izinto zesnacks but I'm asking myself ukuthi wenzani ngalama clay pots because lo muntu singifeel azange ngibona bhema yabona or awushoza ngisicontinue ngiclean uthi mangicleana so ukhona la endeni akaphumeli ngaphandle ukhona mangiza kule room ya shift uya kule room mangiza ngapha ya shift ngapha yabona uthi ngambuzi nokuthi usebenza ukwenzani because sengiyasaba phela ngesalomumsa uthi ngiclean first day yami uthi mangishayisa vele umlungu angizwe 250 rand athi na imali yakho today hawu ngiyambuzwa umlungu ngithi kanti uzongibhadela every day mangishayisa or uzongibhadela per week or uzongibhadela monthly or uzongibhadela ngama fortnight yaba uthi hayi umlungu athi hayi just for today because of it's your first day and uzalala aw like bongasenje ukuthi abongasebenzi so I'm thinking ukuthi transport uzogibela ngani hayi awushoze uthi vele ngibe singashayisa ngiphume ngisihambele ngizile endlini day 1 yaka bano day 3 ya di calabash lama clay pots day 3 and then day 1 yaka ya ubereka ga JP uthi awushoze mangizohamba ne
mangizohamba like ume like ku balcony ungibhekile uthi ungibhekile usho like ulila short gatswa ka gate ibilo umbona gore ke a ukhana uthi ungibhekile usisi uthi ashozi uJP angibe like the vibes ngana nje isnacks yabona uthi mangifike endlini ngitshela umntwana wami vele ngithedi impu yazi labe ngiyekhona namuhla hayazi kunomoya noma snacks engawuzwisisa yabona uthi umntwana mangithathela hayi mama uqalile yazi ngama theories wakho wena like what the documentary nje ubukhela yabona athi manje ngithi hayi man uJP ngathi kile bathu babalenkumusho wabana wasatani mana asimuthu wa Greg uthi ndimpatha hayi mama ngoba lo muntu lona bakutholelene esontweni so ukimusho wasathana lo musho wasathani jwang umgrele ko Greg uthi yazi nami sengiyazi questiona hey angathola ama answer uthi bele ucabanga ukuthi ngena ngo7 ngithe ukuthi every day 7 o'clock sharp bani ngisefile ndini uthi vele ngifike early for the second day uthi ngifika ekseni vele angitshela ukuthi lelanga le fasting akudliwa angidli nanyeke ahle ngizadla mina sengishayisile ngithathila fasting konke uyaha awuthona ukungkhedisho uthi ngabi nenkinga cause ngoba nangu ke muthu wa Greg kira because of batho ba Greg awunetaba nami ngizaba sebhandeni ngizalifasa ibhandi even though it was in my choice uthi awushozi kitline ngicede uthi manje se we day 4 yalama lithini kama calabash tawo mancane biza in lama clay pots amancane day 4 uthi ngiclean awusozi ceda ngicothe clean la na vele immediately vele mangicede ungashaya isikhathi sami ukuthi ngishayise angitshela athi you can leave hayi vele ngihambe uthi ngibona ukuthi maybe irritate ukuthi ngikhona ngapha akadlu like uthola ke stress sahlale kulobona uthi mina ngizihambele vele ngizele moli ngidlule ngithenga ukudla and then ngibele ngihamba uthlela ngaza ngibhadala azangamfatshele toray the following day awushuze gibo yapi ubuya baye say day 5 yala makhalabhashi uthi mangibuya or awushuze each and every time makiya ko thing mo la ngibe khona ngisho like ngiyawa shifter I clean lahla khona and then I place them back la ngathole khona like everything tshela kahle uthi yonke into uyibusela uyithole khona don't move around my things utshela kahle befutha kahleki hayi awushuze uthi during the week kuyayiwe esontweni wabona kuyayiwe esontweni kukhonziwa cause ke elder yakho Gregeng wabona so uthi ngimbuza ukuthi during the week ebusuku vanwe esontweni na angitshela ukuthi no like he doesn't have time ulo muntu lo awushuze ukulala inhlungu ubereka ka phone leka laptop ulala inhlungu all the time athi fana ngathola isikhathi na kahle isonto lasebusuku akalithandi so uya only during the day well awushuze ayikho sina problem ayingibele futhi kube day 6 for lama clay pots hayi ngiclean ngibusele everything la ngithole khona ubuye vele manje kube day 7 ke la ma clay pots uthi day 7 vele mangifika uthi ngifike ngaba around boma kwara 27 ngifike early vele uthi ngifika early every day cause ungitshela yathakazwa nomuntu oladelayo so every day vele ngifika 10 minutes or 15 minutes sometimes 20 minutes before isikhathi sami sokusebenza uthi mangivela vele mangizovela cause ungiphe ikhele gate encane yasemuva ma balcony yakhona ngo uthi ngibone from a distance ngisavela or awushoza wabe so uyayehla vele uyaphansi ungihlangabezele gate uthi awushoza afihla ko gating lady how are you uthi ngithi I'm fine athi namuhla bengicela lana endlini ungangeni ngicathulo and if you've got anything strange ebhekini ngicela ukuthi ushiye ngaphandle day 7 uthi ngithi strange fine athi angaphathanga inyama or anything yokudla uthi ngithi mina ebhekini wami uthi ngivele ngithatha ibheki yami cause ngithwele bheki yana ekimo or ngivele ngivule ngithi ayibheka ukuthi kunani ngene nje ukuthi ngiright ukuthi ngangene na or awushoze akena hani luthe snacks kina no mebona no baby kuthi ubatho check or kuthusele zambani or kusetshisa ukira hawo bona izinto ngane ezinjalo and ngiseseni ngisangena uthi hayi vele abheki yami uthola ukuthi akuna uma wipes unama tissue kunale phone kunale charger kunale catcher kathi kunhlungu akuna scaftini esiphethe lunch box or anything or is empty akuna next akuna le plasticana unasilo uyabona then bengifake nama heel cause mangisuka le endlini vangigqoka ama heel then mangisondela ngiyakhumula ngigqoka ama texana ama mathomi wakhe uthi hayi okay athi no problem ngene endlini uthi mangena awushuze ngikena phela haha sorry ngena phambi kwakhe ngisele move uthi mangena vele ngene ulosoze akitsena asoze watsiba ge ushise ashi amusi ngikhuluma ngofrempa
Vano bona moshise ngizathi ushise ini, but I wanted to say something simple so you understand. Vano uzomoshise ikofi, like coffee nangibamba ngisho bangena amasonto amanye. Ikofi ukuthi ekseni mawuvula like mkho khoro onkhabang, yabona? Or awusozi mangivula umnyango ngingena, ne? O like mkho or like wankir. Like wamfarela ka lenkomo mkho. Uthi okay. Ngingabuzi awusozi uthi ngisale emuva. Mangifika lapha kuma calabash awusozi orhotletse wena like the piece di banana, the apple, like ama fruits, like body grapes, la kulama clay pots la kuqwele zona like, and then kunamanye ama sweet la ukufo khona so wasukiri shingakhohle igama uNkulunkulu wami but nangibaba namla ama sweet lawo yabona. So uthawu like athi uyabona ukuthi izinto bazenze ebusuku cause lama apple nalama balance ka brown asinto yenzeke manje yabona. Uthi hawu ngingabuzi awusithoza ukuthoga ngechaba ubujisho urhani bokwenzakala lana phansi. Uthi ngingabuzi ngibe sengigugu umshini okuvacuuma ke ngiya upstairs noqala ngiclean emakamareni ngovacuuma khona ngisaba ucleana phansi phela. Uthi mangicleana vele like unkatile awusuza umuntu unkatile kuyabona, and athi kuya umuntu makagadile like athepha like inyawo lakhe so like umfetha pelo like ufisa ukuthi ucede masingi. Uthi ayenze kanjalo uthi awusozi ngishaya amathasha phezulu. Uthi ngehlelenza simangehlelenza ahlale phansi esofeni. Uthi ngiqale kitchen mangiza lapha kuma calabash angitshele athi yo le dinamuhla lezinto lezingceke ukuthi ungazibambi. Athi around ama calabash yonke lento lama calabash ngicela ukuthi ungayibambi. Cleana konke but this place uyeke mina ngizozicleanela. Oriki makali mo kremarana mohwali. Wabona uthi manje sengiyaqala ke sengishaya ovala ukuthi lezi zinto lezi because like kile piece nedijiwa bezidla yini ukuze zibe so. Uyabona uriki bethekela utswala awusuza uriki bethekela utswala. Uthi ngene ekamareni elincane uthi vele ngikuqi phasi vele ngithandaze masinye urikirapele ke modimo ngikuphela like umpule mahlo into ke tloyibona ngithude like eyanthosha khoplo umfe matla. Yabona uthi vele ngithandaze awusuza ngithandaze short prayer ngicida ngiphume ngicedelele umsebenzi. Uthi hayi manje ukuthandaza vele athi him athi you can go. Angingacedanga yonke into athi ngithi you can go. Awusuza kapari ithako zakhe tsamaya. Uthi angikade vele ku balcony afuma ukuthi ngiyaphuma ngegate ngize ngiyayilokha vele ora nako uthole komika haya disappearly le gown. Ora awusuza ngishayise before 12 sengishayisile kanjani. Yabo uthi hayi vele ngifike vele ngithi endlini ngithi emntwana nami imhlolo ngibona ama calabash nan liji fruits angazihle yini. Uthi umntwana amathi hayi mama na uya overthink maybe lo muntu lo bekayenza umsebenzi u Thanksgiving abona ukubonga bakhaningi babonga ngama fruits nama sweet abantu especially abelungu. Alright okay kube ngathi nami sengiyaconvince ukuthi hayi man maybe nami ngiya overthink yabona. Uthi hayi ngiyabwela he class day banonka usanade ngiyabwela he ide 8 la makhalabash. Uthi hayi mangibela awushozi lezi zinto lezi ama fruits onke phansi akekho. Uthi mangibela vele ngimthola vele ukhona lapha phansi vele ucleanile lama calabash la or asatlethe like ithini ash asagcwele ash. Uthi hayi angitshele athi ngicela uthathela ama calabash uwayishiya ngaphandle le ash le uyithele la emablomeni uyithele uiskathe la emablomeni it's fine, and then please clean them inside out abe clean. Then sizokhona uqala ilangelisha meaning for the calabash qala day 80 day 1 yabo after 7 days. Or awushozi kisa water vele ngicede lezi zinto bengithi ngizozenza isidingazenzanga ngicede ngibese ngiyaqala ke ngiayina. Or awushozi ke ayina lelo langa like it was a very hot day. Uthi mang ayina vele ngivule like umnyango lo ukuslide uthi ngivule umnyango uslide ngivule nase kitchen. Or awushozi I'm relaxing ke ayina enokuhodi umutira lutsha gaga yabona. Uthi he awusi ari mihlolo rayibona ko botjemaka uthi hawu nya ayina ngize ngiyaziculela ngisifake nama earphone cause ngingafuni umuntu istep ngikamera sisha karasi. Uthi havele nya ayina uthi ngifila ari kulobona like utlwa ngare motho oyemeletse wena ulele phansi ngathi kunomuntu ome ngezinyawo like omude so, and then uwagatelela ka sirithisa ga. Uthi ngicale ngifile like that ngathi kunomuntu omemva kwami yabona, like ngifile ngathi khona umuntu or awusozi ke choge
ke tshogele gore ke tshike ke lebelle gore ke mang a ntebeletseng go a leng kwa nkemeletseng go mora gore ke bona listing gore ke bethe ke le tswalo tutu pele ka shapele fast ngibe like no valo so leng bambi aini actually ke aina position A1 ke tshaba lo tshika ke tshaba lo tshikisha mato because of a reflection ngayibona ewindweni uthi ngiyasaba nokujika uri awusuzika utlora lento enkemeletseng mo morago uthi awusuzipelo ka ebethele kodimo kuhle ngathi ke sore ke panic attack yabona uthi vele mangisathuke so ngicabanga ukuthi uzowenza kanjani like cause ke aina blinking E1 ngisaba nokujikisana leskipping is aina audio kichukule nkateng uthi ngizumnyango uthi ukhuthong motho awuthi ukhuthong arivana uzwe like inja my kohodi ma tireless like mawungayizela like uyithuswa ukuthi like that sound or ebajwang ar immediately umnyango phezulu uthi ukhuthong akhobe ngare inja enyako tshaba mara ko tiling ibile ngare iya scratch or something like that yeah uthi amakithi umakithi ngachika awusuze komra awuna selo akuna next but like ke utlule very clear that sound ukuthi there is something wrong la into bengimeli ngimuva iyo like bona lento ngimetseng komra ura awusuze ngamtshela umlungu but angibona ukuthi umuntu angibuza ukuthi lethe yini ubone ini uthi ngithi angabonanga next ngithu so uwe ngumnyango ari serious ubone ini uthi like angibuze kaningi ukuthi ngibone ini nje ukuthi angabonanga next asikuthi umnyango uthi uzomavula umnyango ngathu because of like ngifaka ama earphone ura awusuzikaphika ukuthi kutlule something ngaphe uthi from devil umlungu vela aqala vela aba office from game azange vele kusisaba like le connection elokuthi uyangixoxisa awusuze ukuthi umuntu aqala vele aba snacks like snacks so serious uthi kube ukuthi weekend le angize emsebenzini ora awusuze Monday ngifike uthi Monday mangifika awusuze lapha yana like ukofasi still hona lady fruits jedingwaba no kuna lama ama ashes uthi vele athi kimi athi don't touch anything uzenzela no problem uthi ngichubeke because of weekend then to ichila dibiyana pizza uthi ngichubeke ngifaka ama ephone ngisebenza ora awusuze ke kitchening ne angeke ko kitchening ke hlaswa dibiyana ke lebeletse kwa at izinc direct ewindweni ora awusuze that very same feeling ngingaba nayo la uthi ibuye ora awusuze ibuye uthi ngifeel ukuthi kunomuntu omemuva kwami or ke utlor bana ngona motho ke mina ayemi nkona or awusuze ke tshware fatuku shizo ikoma kanjani or ke tshware fatuku ne or ke tshware fatuku like this like uthi ngizicinise ngale fatuku uri ke jike kenze ke tshwere so uthi ngiyazicinisa ukuthi ngingafenti or awusuze ke ka jika uthi ngithola umunye gogo omelele umfishane like ugogo like umuntu umeletseng wabona athi akulavona like umuntu ashone ngathi bayamdrya up like uyashoshobana but like try ungari ukota ufana ubona ikota like maybe ukuthi bana maskeli kanjani ari kijika kibona kuku o like try ora awusuze mangembona vele kebethe kelzo uthi ngiscream leso sikhathi ukhona uJP endlini uthi vele ngiscream uthi mangiscream vele uJP vele apho emasingi akithimi vele aze ngakime ekitchen makathi claps abone lo gogo lo ora awusuze uJP athathe lo gogo lona ahambe naye ora atsamayelena akene ku kamera akwalele munyako ora ke markets awusuze kitshugile gore motho moso o phela jwa uthi like umuntu o try ora tla re kota o ka mtshora so a phuka or awusuze la ko botse gore go diregileng after that uthi makaphuma ngale kamalweni uJP wathatha izinto zakho phuma hamba ungasaphindi uwela nakwa or awusuze as shocked as I was I didn't even ask questions ukuthi what's going on or kitshugile ke thathumela uJP athi ngilipaka amapurkhona wakho sisi msebenzi uphelile ungasaphindi uwela ngabe kuphela kwami ngumsebenzi or awusuze to think ukuthi umuntu lo hamba thanazela abantu emasontweni mara uphila nalento le yaphila nayo endlini or awusuze I cannot tell ukuthi lento le iyenzani but like like ukekuku but like o try ngathi utariki kota the way nalkate but ukhona ukumthatha mfaka ekamareni or awusuze I've been working there ngimuze Friday uthi ubukunomuntu omemva kwami and then Monday ngabe sisike mbona kamaqhwaka or awusuze bangikuba baleleka like that uthi azangize ngitshele umuntu lendaba ngathula ngayo cause kisatse gore akile bolela go tlo diragalang uthi I've started recently khale ngitshela ke the friend ukuthi wena
wangithathiswa ngisemlungwini osona sona so umlungu nano or ashozi motho anga kamshupa anga kushupa jana ka uboncha no ke motho mjo you won't even believe ara ashoza belungu bayathakatha or I'm thinking ukuthi le yanto le uyenzani ngayo wenzani ngalento le ahlala nayo endlini hayi angeke yazini angeke yasinhliziyo ngama cabanga ubona umuntu ine form ngathi isigodo marana umuntu kanjani like byang hazinye izinto mysterious like ngathi ungaba nomuntu akarfang a clear explanation ukuthi what's going on wenzani lo muntu loyo and kuze njani ukuthi sese wonke lamalanga akhona ngayiboni ayibone lelo langa khohlele jwang yo ayibophela uboto makatha every day ka ubutsha bye bye guys.